2 Samuel chapter 9 verse 8. Yes. verse 8. Mephibosheth wakhothama wathi iyini inceku yakho kuthi ungaze unakekele inja lefile njengami. Uyathi emagama sesikhulume kaningi bazalwane akhulunywa nguMefiboshethi leba kangumuntu le i-situation noma i-circumstance yakhe lesimo lebeka kuso sasithi ngikuchaza kwethu thina kubantu ku-finished and clear kuphelile ngaye uyawufela elidzakeni uyawufela kumaslums uyawufela ekuhluphekeni ngoba sitha masifikile sikhuluma leyo message leyo Yeah. futhi sikubeke kube sobala nabani lekangeta afika sivele kunjalo ngoba la mehlo enyama asho njalo Koja kumuntu lowasusako emehlo akhe etintweni tasemhlabeni kule physical what we see by our physical sight athi awathathe emehlo akhe awabhekise uNkulunkulu athi ngitawuhlala ngimethembe ngidamhlala ngimkholwe ngidamhlala ngimlinze anginakuyithatha impilo yami bese nami sengemashiqeni bese nami ngidikhaphela ekufeni utsinda kwentekani kuye uyenyulwa uyathathwa abeke kanye nemakhosi live sifunzile wathi nganibeka enzaweni lebandi enzaweni yemakhosi enzaweni yokunetheteka Jobe. Amen. Amen. Wathathwa Yes. wasukhuluma lamavi beyini inceke yakho Yeah. kuthi ungazunakekela inja lefile njengayo Jesus. wabe yinje abese kwa uyabona wonke umuntu bekathi uyinja lefile is as good as a dead dog seyathi leyo nakho njana le as good as a Dead dog. bengini kanti uNkulunkulu nake utele bona la Amen. utele the as good as dead dogs yeah lo Jesu lona lesikhuluma ngaye washiya waze wawashiya emazulu wehlela emhlabeni washiya bukhathikhathi weta kulomhlaba lona longana beketele one thing beketele as good as a dead dog Jesus. beketele as good as a dead dog angiyati situation yakho lekutshela ukuthi kuphelile ngawo kodwa kunye ukuthi ukhona lekashiya bukhathikhathi belizulu engithi uyathi sikhuluma itolo sathi lo Jesu usimangalise ngendvo yinye wethat mbuke phela ifocus yakhe yafocus kumuntu ayizange ifocus kuletinye tintfo Herod waqabanga ukuthi makeva kuthi ikhona inkosi letawutalwa itelwe kuphi kubutatati tempumalanga wathi Herod ngaphelelwa neposition yakhe wenda imistake kwafa bantwana noqhuqaba wababulala bantwana waze bawabulala berange lekhashane na Jesu utsheliwe ukuthi sitsheliwe ukuthi utelwe Jesus. Wacabanga naye nabo 5 years nabo batelo hawula abantu basabana manakho njani amatinyo wabenda njani wababulala yini at mistake lo Jesu was never wahlala wabuka umuntu emhlabeni mbuke phela nakunjana amnunusela sathane lapha ehlane afastile wamnunusela ngekudla wathi Jesu angedela ukudla wamnunusela asesifunza ilivesi imfundiswa Amen. lingMateyu lingibani yes my first Matthew 4 funzele verse 8 Waphinda futhi Sathane wamthatha wathatha Jesu wamenyisela esitolo
esicongweni sentsaba. wamenyusela esicongweni sentsaba, Wamkhombisa yonke imibuso. wamkhombisa yonke imibuso, ima-positions, yeah, Nebucwebecwebe bayo. nebucwebekwebe bawo, wamtshengisa wathi buka le palace lena kuda uhlala wena, buka lapha nala, wawakhomba se-Middle East, wawakhomba se-Far East, wawakhomba imibuso yasenakunjena no yasenakunjena Far West, wawakhomba i-Afrika, wawakhomba buqwebeqwebe, wathi uyathi kuthini mina ndakunika lo mbuso, ukhumbula kahle wawukhona muhla baba ezulwini, angijijela phasi athi nako kuwe mhlaba, wanginike amandla kulo mhlaba lobuqwebeqobo lobu, wathi Jesu no noma ngaqobetela njani angedeli lokho. No ways, I'm not taking this. What I'm not doing, what? I'm not taking this. I'm not taking this. Amen. Ngithi lokhona lo washiya izulu wenta emhlabeni watosinzisa abantu. Utonyula mine nawe kuphina ekudzingisweni futhi ekudzingisweni kwaphakathe ngoba kukhona kudzingiswa lokukhulu sisakhatshwa inhlupheko talomhlaba kanye kukhona kukhala kwaphakathe naphakathe kuchazwe nguye lona lekete emhlabeni wathi kunekukhala negedletela kwematinyo lapho tibungu takhona tenda njani na timtinga fine timpetro yini timpetro takhona katifi wawaphinza azabeka kathathu lamapha akhuluma ngetimpetro netibungu takhona wathi ngite emhlabeni kuncane kakhulu lokhu kwehlupheka lo kukhona wathi ndonyula itosinzisa abantu ndobanika impilo lecicimako waba focused wanikwa imibuzo Jesus Hallelujah. wanikwa ini asesifunze nakhonjana John. First, asitele nga 1 John 4 verse 14. Sive kusuwetelana. John 4:14. Thine sitibonele sifakaza ukuthi uyise. Sitibonele kubhala Johane lapha umpostoli. Sitibonele ngakho sesiyakhuluma siyafakaza we test uyabona uma utest usupporta into lekhona. Amen. Yeah, we are witnesses. Sibofakazi. Amen. Ngoba sitibonele asikeva ngemva bethi. Yabona inkantolo ngakhuluma ngemva bethi kuthiwa sesicitsela isikhathi emfane abantu. Amen. Khuluma ngento lenjani? Sitibonele. Utiboneleyo. Uthi ke sitibonele. Siyafakaza ngakho. Yes. Usumfazi waqanda ikhanda ke lapho. Lona sindlebe teshu setelula. Waqala athi ngatsha kangibani? Sesiyetele. Asesive sikufakaza kuthini? Kuthi uyise uthumele indvodza. Kuthi uyise uthumele indvodzana yakhe kutokwenda. Kuthi itawuba umsindisi. Kuthi toba ngumsindisi wani? Welive. Johane. Umpostoli kane qale Johane umbhabhatisi wathini na wathi bheka naleli wundlu lelisusa ini sono selive sono sami Sono selive. utele one thing to sinzisa abantu utele one thing to sinzisa mine nawe kutosephula
ebunzimeni, ekukhaleni, ekukhathatekeni, etinsizini, etinhlungwini, utosephula asinike impilo leqicimako. Ngithi temine he stayed focused. Wanikwa imibuso. Wanikwa. Wathiwa yeyi wena nabo buqobeqebe bobuke wabubuka wathi no ways. I didn't come for this. I didn't come for this. I didn't come for this. Utele kutosinzisa. Amen. John 12. Asicela pha verse 44 baba yabo. Verse 44. Jesu wakhuluma ngelizwi elikhulu wathi lo kholwa ngimi akakholwa ngimi kodwa ukholwa mlolo ngithumile. Lo lobona mina ubona lo ngithumile. Ngite ngikukhanya emhlabeni. Ngite ngikukhanya emhlabeni. Kuze kuthi wonke lokholwa ngimi. Kude kuthi wonke lothethe emehlo akhe nenhliziyo yakhe nengqondo yakhe wayibhekisa kuye. Angahlali ebumnyameni. Angahlali kulesigodi sebumnyama. Angahlali kuleso sigodi. Angahlali etinsizini. Angahlali emashweni. Mabathi unebumnyama unesinyama basho ukuthi unebhadi. Angahlali ngoba ukhona kukhanya ligama lakhe ngeJesu Kristu. Washo njalo John wathi ekuqaleni bekunakukhanya. Bumnyama babale abuqonzi kukhanya. Buyabaleka uma ukusekukholweni uthethe emehlo akho nengqo wathi not insizini emhlaba bawo wena umsiti wami wenda njani ufana nalohlele kukhanyeni ngoba yimiye tato kulungula aqoshe bumnyama. Amen. 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 Kubeka mfundisi 47. Umuntu nakeva emavi ami kepha angede awenda angimehlulele. Angithi kutohlulela abantu ngitosinzisa abantu. Amen. Kubeka mfundisi. Ngobe angedeli utawuwehlulela live kodwa ngitele kude usinzi. We Jesu impilo yakhe yonke was focused. Ngalenye ilanga mfundisi wami lo Jesu ufida bantu bayajabula bantu sebafuna kumbamba bamende inkosi. Just imagine bafuna kumnika le position yebukhosi emhlabeni. Jesu angedele ma positions asemhlabeni. Jesu angedele ini ema positions asemhlabeni. Jesu afocused ngekusinzisa umuntu. Lithi live wamenye nje wathi phice lamkhathini wabo wanyamalala. Akazange afunwe kwentiwa inkosi wala ngisho balandzeli bakhe sebafuna kumenda inkosi wamaphiceteli. Maye mina nawe size sikulwele. Size sende njani? Ngize ngulwele. Sikulwele. Umlende phezulu. Umlende kuphi? Etulo. Ngifuna ini? I-position. Ngifuna i-promotion. Ngilwe. Jesu was focused on one thing. Umuntu. Luthando lwakhe lubande lujulile ngemuntu. Wathi ngitele umuntu. Wakwangena endlini yaZakeyu. Zacchaeus. Waququmuka bonke abantu bapriest labakhulu. Kuthi lo mfundo nakube bekamprofeti ngaba kangenwa todla ngala kwathi Jesu ababona imicabango yabo. Wathi yini emhlabeni ngitele ini na? Ngitele laba nje ngitele tone emhlabeni. Ingakwathi ngidosinzisa. Lo verse 47 lapha kuJohane 12 uthi ngidosinzisa abantu. Ngidosinzisa abantu.
ngitele toni, utele bantfu labasekulahlweni, utelwe bantfu labasekudzingisweni. Uyati lo Jesu hamba labantu, hey Jesus, labantu Jesu was always concerned ngebantfu labasekuhluphekeni asahamba kulomhlaba. Kwangathi wathi baba, it's not enough ukuthi sifumele baprofeti, akusale kuya mine lengangikhona mangidalako, batongibona labantu singibathandza kangakanani. UNkulunkulu lekadala akajabula akahleki wena uma usekuhluphekeni, live lingahleka lize lisho lithi wamthola umvuzo wakhe, kepha not with heaven. Lizulu seloku likufuna usekuhluphekeni. Ningiziteni noma ngabe lokho kuhlupheka kubangwe tento takho, dono takho letimatima, kodwa lizulu liyakulandzelela noma ngabe ukuphi, lifuna ukuthi wena ukhululeke emandleni esono, lifuna ukuthi wena ukhululeke ekuhluphekeni. Yingakho athi akusale kwehlamne qatha wethi make fike eqatha phasi emhlabeni ahamba ngetinyawo totimbili, wabuka ukuthi umuntu abengena phume emadolobheni nasemadolobhaneni, abengena phuma emitini namisitemtananeni, abelanza umuntu, athi muntu buya ngakimi ngitokunika kuphila lokucimako, kuphila futhi kwaphakathi. Amen. He stayed focused. Zange alingise mina. Lobo cwebecwebe bemhlaba loba kazange kuhawukele. Waze wakhetha ukuthi abebede ngisho indlu yokulala. Muve phela makathi impunmushe tinayo indzawo yekubhaca, yekulala ekufihla inhloko, indvodzana yemva ayinalutho. Because he was demonstrating ukuthi angeteki litinto letinye emhlabeni, ngitele futhi I will stay focused kuloku lengikutele. Acts chapter 1. Jesus. Acts chapter 1 verse 6. Kwathi nase bahlangene ndawonye bapostoli naJesu, bambuza bathi, Nkosi, sengisweyini isikhathi lotobuyisa bapostoli laba. Wonke umuntu uconsent kwethi thina emaJuda asikakhululeki siphethe Roma, foreign land. Nathi sifuna kuba nemfowethu lekasiphethe lo liJuda wengati yethu. Bathi Jesu so vuke kufeni Jesu. Ngalesikhathi lesi bapostoli ba-excited. Ba-excited. So when the miracles and wonders. Sasibonile when the onke miracles and wonders. Manje thina sifuna liberation yalamhlabeni bo. Wathi Jesu yenini aseme, I'm not about these things. Letinto leti temporal tiyendlula tiyaphela. Mina ngifuna ukunika kwaphakathe. Uyabona mzalwane, focusa nangwaphakathe. Ufocus etintweni taphakathe, utawubona ukuthi inkathimulo yaNkulunkulu nekuyibone yini. Ngithi ungadibulali, ungadzangali. Uyathi lo mnye mfundisi, uyathi makagajwe kuhlupheka ahamba yonatha kakhulu. Wayengena uyonatha kakhulu. Thathi kusukela namuhla ngifuna kulona lekangendanga bangumfanekiso wakhe. Ngifuna lona lekangiphefumulela umoya wakhe kimi. Ngifuna kubukaye ubone kusineka kwenyuleni lodibha njengaMefiboshethi elitsakeni, akwenyuleni kuhluphekeni, evenile bumnyama, etinsizini, ekwesweleni, ake ufocuse kuye. Ake wende njani? Focus kuye. Ake ufocuse kuye. John 18 verse 36. Bafunze bakhe nabo bafuna ukukhululeka. Wathi Jesu yeni dikhathi daba. Mina ngitele into yini?
Lokhulula umuntu. Akazange Jesu afuna ba distracted endleleni. Yeah. Wayeyade assignment yakhe. And waklinga kuyo. He was stuck into his assignment. Into his mission. Amen. Ugoli yakho wabambelela wathi ngibe kunye ngithanza umuntu ngifuna umuntu akhululeke ngifuna umuntu asinziswe ngifuna umuntu abe nekuphila kwaphakathe ngakho mina I'm in the business of my father muve phela athi I heal ngitophilisa ngikhiphe emadimoni lo msebenzi wami lona ngwenda namhlanje kusasa ngiyawuqedzela ngalomunye umuzi lo ngibona sikhona isikhathi sibekiwe sibekelwe mina nawe Jesus. kwekuthi senyulwe kwethu kuhlala simbuka kuhlala simthatha Yeah. ngithi kwaze kwehla uNkulunkulu himself ezulwini ngenza bekuthi utofuna ukukhipha umuntu ekuhluphekeni ungathatheli phasi hlala kuNkulunkulu akunawugcina sathane kutawugcina uNkulunkulu empilweni yakho ngako mbuke Jobe kwagcina bani na kwagcina uNkulunkulu empilweni yakhe uyabona futhi little Bible was given double portion. Yini imfihlo yakho eJob uzuthola double portion ngoba noma ngabe ngase ngiselusizini ngahlala ngambuka iverse bani mfundisi ngicela ungifonele though he slay I will trust in him usho Job Amen. wathi Job noma ngiselusizini ngilahlekelwe ngokonke abantu abami imfuyo yami ingcebo yami yonke sengibethe emasaka ngihlele emlotheni ngisho impilo yami health yami deteriorate iyaphela iyancithika ngiyancithika emtimbeni ngenza betilonza wathi kuJangamethe though he slay Job 13:15 courses nje. yes Noma angibulala nokho ngidawethembela kuye nakanjani ngidathi khulumela embi kwakhe ngitindlela tami noma ngilokho. bongilwa Nkosi. Ngifunze ngesingisi yafundisa noma ngishayiwe ngibulewe noma ngibulala yena neke ngisuke kumethembeni bukumvuzo wakhe usinika umvuzo omkhulu usinika labahleli babuke umdali wabo soze bajabhiswa soze kwagcina insizi empilweni yabo umfundisi utamfunze Amen. yes funza mfundisi ngibona ufunze uyofunza la 36 16 Though he slay me, yet will I trust in him. Though he slay me, he slay me ungibulele ungishayile ungiqedzile. Kodwa mina ngiyawuhlala nje Yo. ngimbuka wekubukwa lo wekulinva lo Amen. wamlinza Job. Oh yes. Eyi Oh yes. lona lekathi away with ubucobecebe bemhlaba away with ema positions emhlaba
Labaningi bayawalwela lama positions baze bawalwele ngisho nangengadi athengisa umuntu athengisa athola imali bamnike 10,000 ukuthi uyobulala umphefumulo ufuna ini na ufuna chwebechwebe bemhlaba lomunye abulale inqumbi afuna iposition yokuphatha abantu goja lo Jesu wathi away not me. Mina I want a man. Ngifuna umuntu, ngitosindisa umuntu mina emhlabeni, ngitokhulula umuntu kuthi akhululeke, ngitele kutonika umuntu impilo lecicimako, ngitele nakulokhulunywa lapha kubhalwe lapha kuJobe 36 verse 16, ngicela ungifunzele mfundisi wami. Amen. Amen. Wabukhahlela bucwebecwebe wemhlaba wawakhahlela ema-positions ekuphatha. Wenda njani? Wabukhahlela. Namhlala ama-positions abangwa ngisho ekhathi endlini yakhe. Kodwa yena wawakhahlela wathi mission yami yinye kuthi ngibuthe abantu ngibabuthele ekuphileni kwaphakathi. 36 yes 16. Job. uNkulunkulu ukwephula emhlathini yekukhathateka. uNkulunkulu yotokwe wathi ngitetosusa abantu ekhathatekeni. Emihlathini ngasikutangiveveda ngoba vele kuhlupheka kutokrasha. Imhlathi yakrasha uyabona nje uma utawudla ilokhunjana imbasha nekuze usebenzise lamatinyo lawa nalangandlela uye emhlathini imbasha igijima emhlathini ya ishaya ihlifide ya kuhlupheka kufika njalo angathi kuhlupheka kuni mzalwane lolalele mzalwane kwekuthi usemkhathini wemihlathi ngendzaba yehla kepha yathi kunye ukhona umenti wakho ukhona umenti wami umsebenzi wakhe njengaloka udemonstrator semhlabeni ahamba aphila emhlabeni abenda info yinye yekunyomula abantu ekuhluphekeni emhlathini yekuhlupheka athi ngekumnyomula ambeke kuphi ukubeka endzaweni lebani akubeke endzaweni lebani lengenako kubanziteleka noma kwani leningenako uyabona lapha sibitelwe khona kutena loluncane lusizi lapha ehleli khona kunesimanga ebukhoneni bakhe kunenjabu uqinisile nomhlabeleli ukubeka endzaweni lebanti hallelujah extended territory utokunyomule kuhlupheke akukhiphe emhlathini wekuhlupheka Wetela logo lo Jesu. Somzalwane ude sizafusebulala. Hlala umbuke. Umethe. Uthi ngokwethemba. Ngokubonga. Ngokuthumisa. Ngokukhonta. Ube close ube more closer to him. Lesikhana umhlaba ubhekiswe ngitawuhlubuka uthi soze ngakuhlubuka wena uyithanda kangaka. Kunanjabule bukhoneni bakhe mlinze ngesineke I age you ulingise Mephibosheth linze beka ngathi bulala lo yamuntu khumbula beke tension etinyawo kwafana nemflonge nathi inyawo ngithi tebekadla kudla kwakhona bekwejikjelwa sigadla uma siwele phasi lapha elidzakeni asithathe asisuselo lidzaka ajikjele emlonyeni kodwa kwagcina ekugcineni kwasonto udlala emakhosi udla etafuleni la amen hallelujah mfundisa kubeka endzaweni lebani akubeke ekunethethekeni ekune uyabona uma kuthi unethe
usetekile umuntu kusho ukuthi inhlitiyo from the depths of his heart ujabulile akana stress Amen. akana kukhathazeka ngisho nalokuncane ngithi lona lo wakudala washiya emazulu washiya tindimbane netindimbane tetingelosi letethula umchele njalo tiwubeke phasi tikhothame kuye washiya sihlalo sebukhosi washiya izitratha zegolide the streets of gold washiya the glorious throne ancient glorious throne wayishiya wathi ngemhlabeni ingaku umhlaba mawuthi ufuna kumnika ema positions wamangala ukuthi njengoba there is something glorious than the positions of this earth I will not take them I will not accept them I am concerned about umuntu akusho ukuthi bekahluphekile lo nkulunkulu emhlabeni wathi hlupha yena wathi khathata yena otherwise kude beka ngathi ngisa worship uthi bantu abatam worshipa dikhona tingelosi tindimbane countless angels Amen. that are worshiping him day and night it's because of his love for man wetemhlabeni so songahlala njani umuntu ubona uhlala uphelele elidzakeni abakhona into okukhulula nekuphelele elidzakeni ne lo kukulahlekele unemandla ukubisa double Amen. akusho ukuthi ngoba kukulahlekela akasekho ukushila ukuzacatile ngithi tenguye yedwa kubo bonke abantu abakhona emhlabeni lekasonzela closer and closer umuntu okuhluphekile lishito njalo livisi lifundzeka nenge lathi uNkulunkulu utholakala lusito ngesikhathi sekuhlupheka ithi uNkulunkulu bonke labathi inhlitiyo letidzabukile wenda njani na uyasonzela kubo akabashiya umhlaba ungakushiya ube ngilazulane njenganakunjana sithithe Mefiboshethi bekanaso sihlobo esigodlweni kodwa samkhohlwa wena antu wakhe phela siyathi uDavide bekathethe umfana Saul kodwa wamkhohlwa kodwa ukhona lo ngetulu wetihlobo takho ngilona lekadala nekasakhohlwa nekasakhohlwa sengihlala phasi angihlale nganahle yeah okay ngifundele nali ke mfundisi John 18:37 ndohlala phasi 37 this time 18:37 Sebenjana samfunza John 18:37 no akusilo ngibhaleka kabi Islam ngifuna leli for this reason I came asho Jesu emava Jesu semhlabeni ngedela kona lo John 12:27 12:27 yes lo John 18:36 simfunzile mfundisi asengimfunza uthi Jesu sembi kwaPilato Jesu waphendula wambuta ePilato otiphenduleleni awutiphenduleleni la imbi kwami ngoba mina nginemandla ukukhulula phela ngalamanye amagama waphendula lamagama kaJesu umbuso wami awusiwo wakulelive kube bewa kulelive ngabe balandzeli bami bangilwele uze ngingutiwunikelwa kumaJuda umbuso wami usiwa leli focused angatele tinto tasemhlabeni angatele ini indodana
Angeteli into esemhlaba. I'm focused. Ngifocuse kumuntu. Ukhona leka focus kuwe 24/7 man. 24/7 ukubukile ukujongile. Amen. Kubukile. Ungathi wathatha emehlo akho na uwafixe kuye. Uafixe kuye I have fixed my eyes. Kulonkulunkulu. Ngoba naye ukubukile. Emehlo akhe affixed to you. Now affix your eyes to you. Amen. Amen. Ufunzeleke mfundisi. 12:27 John. Yes. Manje inhliziyo yami ilusizi. Ngawuthini nje? Ngithi baba ngisindise kulomzuzu. Phela lapha emhlabeni ngedela lo. Phela lapha emhlabeni ngedela kutofela boni. Amen. uJesu wafela boni. Ngedela waze wanikela ngempilo yakhe solo afuna mina nawe. Amen. Amen. Watidzela siwonke. Uthi lapha emhlabeni ngedela kona lokho. Kufa kungibhekile. Ngidatha kwengce kungaba sangithola. Hayi, neke ngisho njalo. Akungithole ngoba ngedela kona lokho. Waze wasifuna ngisho nangemphefumulo wakhe. Wasifuna waze wasifuna nangengadi yakhe. Uyasifuna nanamhla kaguquki. Selokumile uyasifuna. Ufuna kusinyula kusinyomule lo diba. Jesus. Enzaweni etinsisi nebuhlupheka nokukhathateka. Ufuna kusibeka enzaweni lebati. Enzaweni yekwenta njani mfundisi? Yekunetheteka. A place of pleasure. Size sivele ngenhloko enaleni. Sincane saMefiboshethi. Akusiyele bekadla sigadla sekujijelelwa. Ngamhla sawuvela kuphi na yini imfihlo yakho yeMefiboshethi. Hey mani ngisangcina ngani nanginakhunjana nawomi mani. Ngichallengeile emhlabeni nawo. Sengihlala phansi. Amen. Yeah. Nawomi walahlekelwa ngokoko. Asevela kaMowabi. Kanti lenkinga imcala evelenala nje eBethlehem. Kwaba nendlala. Waphuma wathasenge lapha ngesheya kaMowabi ngoba balabati komfundisi bathi grass is always greener on the other side. Uma umangalapho nokubona ubuhlata lo. Ubona lapha ngesheya athi uhlata. Bese ufuna ukuphutha uyokwakha khona. Ngani kubuhleli. Ngithi hlala mani mina hlala uMathi. Wayengwa ngemehlo grass emehlweni grass is always greener on the other side. Wahamba wevenda kaMowabi wefike waqhoteka lisitha samqhota wabanje. Jesus. Wasubiyela kuphi na uthandaza kahle umfundiso waze wathi makafika eBethlehem masekabuya wathi wena nawo ubuyile ubuye nabantu namakoti wathi yeni ngasangibiti nganawomi sale ningibita ngamara. Amen. Meaning imali mara uyakhumbula le mfena esicojeni bathi bayanatha abantwana bakaIsrayeli lesicojo sasibidwa ngiswa imara kwakubaba lamantu akhona anganatheki ngilusizi akahlukana lamagama lakhishwa nguMefiboshethi ngifanana nani na ninjalo feel I'm as good as a dead dog. Wakhuluma lama watshela labantu kepha ngenxa yokuthi emehlo akhe akazange wasuse kulona lekamdala akazange athi mina emhlabeni ngiseleleni uma ngilahlekelwe ngumyeni wami ngilahlekelwe nginabantwana bami ngilazulane yena lo mfana ebantu so iburden lakimi
naye ngibe bathe ngiyamncasa akabuyele kubo wala akazange wathi wena Nkosi ngiyakwethemba. Mbuye siwagcikenela kuphi? Wagcinela Castle. Wagcinela kuphi? Ku-Castle. Ngisite iCastle ngike ngaba ne-occasion emhlabeni kuNkulunkulu wangisida ngayibona lapha eNgilandi basithatha basibina kunjani basihawuza yeyi ngitsite kude iPassage. Inema-rooms countless kodwa ukuthi le ndlela le-architecture ngayo uyamangala ukuthi yini le. That's a castle. That's a castle. Wavela ngenhloko enaleni Naomi ekuphethelweni kwakhe. Bonke labamethembako, bonke labakholwa nguye, bonke soze lizulu labalibala. Leli ngumnikati weligolide nesiliva. Tavela ngenhloko enaleni. Hallelujah. Wethu now is to wait upon him. Amen. Simethembe simthande. Sendele kuleka kusho. Lo simakathela. Yeah. Praise God. Hallelujah. Praise God indeed. Hallelujah to the mighty God. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.